Nalonje ngemfolo kumama kasangithanda usethanda amantombazana ngoba engibona nginjena ngafelwa ngibaba wensizwa zakithi ngilapha kwaMandlakazi ngilapha emsini wenkosi uyiBhebhu eNkalakuthaba. Lona umshana wami uNtsibanda uzalwa kwaNdabandaba, uzalwa uAnti, uzalwa umuntu othi sisi kimi noma emdala engangobaba wami. Umshana wami ke lena uGoje uNtsibande uShaka igama lakhe ulapha eNkalakuthaba. Usika amahawu bafowethu uletha nje isikhumba ebese ekusikela lamahawu enkomeni isikhumba masihlinzwe kahle, enkomeni isikhumba masihlinzwe kahle lamahawu angaka aphuma bemathathu noma be4. Kodwa into ebanga ukuthi isikhumba sigcine sikhipha amahawu amancane ilokuthi isikhumba niqobele kuso nihlahlele kusinhloko bese niyasibhoboza bese kugcina ke inkomo yonke igcina isikhipha amahawu amancane. Leli hawu kwaMayimayi, leli hawu ngane zakwethu kwaMayimayi naseThekwini eDalton ako 1.5 2.5 6000 kwezinye indawo njoba liyinguni linje. Kodwa lapha mayekusikela isikhumba senkomo sonke isesiphelele kusikela amahawu mhlambe ekukhiphela lamahawu angaka ungagcina ukhokhela ko 1000 amahawu awu4. Kulawa amancane angaka yakwazi ukuphuma be6 aya mayisikhumba sisihle nihlinze kahle bese nilethe isikhumba lapha kimi nginilethele lapha kumshana wami uphathe nje noma 1000 yokusikela amahawu akho phuma amahawu amahle. Ihawu lilodwa leli mayekusikela kuphume lona lodwa lu500 rand. Ayizondi kabi asisupport inkabe endala kuyiboot camp yabafana uzobe khona somkhokhela ukuthi eze ezofundisa abafana ukuqopha amahawu kuze ingane ikhule ikwazi ukuyisikela amahawu. Dankie ayizondi.